I ovo će se zvati Iza reflektora, tako da dobrodošli u Iza reflektora. Dobrodošli u Iza reflektora. Dobrodošli iza reflektora. To je jebeno. Ovaj put idemo u Karlovac i moramo prvo stati na pumpu jer ovi glupani nisu se spremili. To jest ovaj glupan više, ovaj nema veze s tim. Nije se spremio na vrijeme za cijelu tu priču. Molim vas da primijetite kako ja kao vozač ne snimam. Tako je. Jer mi promoviramo sigurnu vožnju. I zdravi život sportski. I zdravi sportski život. To je ideala jednostavno. Evo, brzina nije prekomjerena. Brzina je, rekao bi se, na granici zakona. Da, ali sa bolje strane granice. Ali sa točne strane. Točne strane. Evo, recimo, sad će nas prestići jedan dotični Audi, koji sigurno je s druge strane ove granice. Da. Šta se ovdje dešava, momci? Ništa, nema što za vidjeti. Nema ništa za vidjeti, tajna. Šta se traži? Triple double. Triple double. Je li to košarka? Evo, ja sam uvjeren da na blagajni negdje vjerojatno stoje. Malo mi je neugodno ići tamo pa ću to iz daljine hvatiti. Dečki su našli baterije. Nećemo snimati eto prodavačicu. Jeste uzeli R1? PR1. Vi ste inženjeri? Ono, slažemo mikrofon. Šta se može raditi u Karlovcu? Netko ovdje zna, ti bi to trebao znati. Ja bi to trebao znati. Zašto bi ja to trebao znati? Ti si rekao da si tu bio milijardu puta. Pa da, ali nisam ništa radio. Je li to zato što nema se šta za raditi u Karlovcu ili... Ne bi se složio. Postoji nekako kupališta. Da nećemo se ići kupati 1.2. Buraz nećemo danas. Ali kad ćemo doći snimat drugi dio sezone. Na putu do dole stanemo u Karlovcu se kupati na rijeci umjesto da na moru. A kakvo more? More je precijenjeno. Ja uopće ne znam gdje treba uzeti. Ravno, samo ravno. Evo policija, baci oko na njih. Čuvaju nas, paze nas. Lagano za 5 minuta bi trebali doći do stadiona. Ja se nadam da uopće idemo na stadion, ja nisam nikad provjerio to. To mi se nekako čini logično da idemo na stadion. Inače, jel vi svi znate ko ima najbitniju funkciju u autu? Jel vi znate da to nije vozač, nego suvozač? Ovdje izgleda kao da je crveno, ali ne brinite, imam dopunsko tamo. To niko nije vidio jer imam tebe. Nema veze, pa ja sam rekao ljudima. Objasni zašto je suvozač najbitniji. Suvozač je najbitniji jer ima kontrolu nad, prvo i najbitnije, kamerom. Drugo i najbitnije, muzikom. Treće i najbitnije, navigacijom. Prvi izlaz, evo vidiš. Prvi izlaz. Ne treba meni Google da mi priča take the first exit on the roundabout. Head northeast on Northeast 30th Place, then turn right to stay on Northeast 30th Place. Uglavnom odjavljamo se iz auta, javljamo se na stadionu, ajmo. Ipak se javljamo i prije stadiona, prolazimo preko rijeke Korane i vidimo reflektore. Pod njima je, čini se, stadion, a uskoro ćemo biti mi. Valjda je to stadion. Evo kupalište snimi, jel možeš? Kupalište na Korani, snimljeno. Prekrasno. Dogovorili smo detalje snimanja, sad pripremu i idemo započeti to. Vrijeme je i u Karlovcu, rekli smo da je u Zagrebu bilo prekrasno, ali ovdje je možda još ljepše. Malo manje puše vjetar. Odlično je, dečki su nas. Idealno za moju pobjedu, nabrijani smo, idemo.
Buraz, ovo će se prikazivati nakon tvoje ne pobjede. Daj se uozbilji malo. Onda ne stavljati to. Ajde, uzmi, čekaj, morat ćeš naučiti kako se zabljuvat tablicu. Ne, evo sad to moram reći u kameru. Ja ne razumijem zašto to ljudi rade. Da, doslovno ni ja isto. Buraz, vidite na cesti svaki dan, jel ti tad zblurana tablica? Ista ta osoba te može vidjeti tamo i šta onda? Da, ne kužim, ali nadam se da ne postoji neki pravi razlog i da će mi auto grunuti. To ne bih volio. Hvala dečkima kaj su mi zatrpali torbu. Ajde, ne seri. Svime. Ne seri puno. Inače, profesionalni igrač badmintona. Kojem sam ja dao reket. Istina. Jer njemu ne treba koliko je loš. Ajde, uzmi stvari, idemo dečima u Karlovcu pokazati kako se igra. Snimanje je u toku. Dečki pokazuju stadion. Snimanje teče odlično, stadion smo odradili, sad prolazimo kroz famozni tunel i idemo dalje. Kako teče snimanje? Jeste zadovoljni? Reci nešto što ljudi neće saznat u podreflektorima, ali će saznat ovdje. Grb od NK Karlovca je inspiriran grbom od Anderlechta. To nećete saznat u prvoj glavnoj epizodi, zato što vjerojatno nije istina, nego sam izmislio. Ali mi sam liči pa rekao. To nije lijepo od tebe. Ups, imam vas. Skupili smo se ovdje malo nakon snimanja. Dečki su nas lijepo stvarno dočekali. Hoćeš ovo snimiti? Svaka čast, svaka čast. Ajde, pilu. Hoće ovo snimiti. Ovo je bilo sasvim slučajno na programu. Nismo se brzo snašli na daljinskom, inače se vrti ovakav kvalitetan materijal. Isto neću pivu, ne, pijemo sokove, ljudi moji, treba doći do Zagreba, sigurno. Gotovo druženje. Ti ozbiljno shvaćaš svoj novi zadatak. Naravno. Drago mi je to. Druženje je gotovo. Daj se ti predstavi, ti nisi bio na ovom glavnom dijelu videa, ovo je iza kulisa. Ja sam Danijel Mičunović, igrač NK Karlovca i najjači ste. Najjači ste, a ne najjači sam. Buraz, ovo je gospodin, ovo je pravi gospodin. Ovo je Dejan Lovrena, rekao je. Da, Dejan Lovren, njegov Buraz, tako reći. Evo ga, možeš li ti reći kako je bilo, jesi se naspavao? Da, sad sam dobar, bilo je odlično, baš lijepo druženje i volio bi to ponoviti. Super, to mi je jako drago čuti. Vidi ga. Pizza majstor. Dečki su nas počastili pizzom, to se mora napomenuti. Svaka čast. Ništa bez pice, a? Ništa. Ja bi finte pokazivao, tu sam dosta dobar. Pokaži fintu. Daj fintu Daj napravi. neku loptu. Ne, pa već lopte. Ma ne, šta će ti? Da ti kača. Na suho. Čekaj, ide fakat po loptu. Ovo vrijedi, ovo vrijedi. Sad potrgaj, taj.
Ja, aplauz. Svaka čast, svaka čast, svaka čast. Stigli jesmo, sigurno, sa vozačem najboljim. Kraj još jednog putovanja. Vrijedilo je jedna epizoda kvalitetnog sadržaja, snimljena. Dobar dan, pozdravljamo sve susjede. Fanove. Mi fanove, jer smo mi pristojni. Uvijek pozdravljajte lekcije, uvijek pozdravljajte susjede i sve ljude općenito koji vas pozdrave. Tako je. I nemojte se umisliti da kad postanete poznati kao mi, da ignorirate ljude koji se dive vašem radu. Ja ću se tu odjaviti ovu prvu snimljenu epizodu, a ne znam da li će biti prva objavljena epizoda IRA, Iza reflektora, novi, mega najbolji, drugi najbolji serijal tih vremena. Tako je. I to će montirati inače ovaj gospodin ovdje. Tu je, gleda, tu je, ovaj tu. On će se baciti u montažerske vode, većinu je on i snimio. Tako da, ako bude loše, nisam ja kriv. Ni ja. Ali imajte malo razumijevanja. Nemojte imat ništa, ubite ga odmah u prvoj epizodi. Tako će najbolje naučiti. Može i to. Uglavnom ljudi, gledamo se za 3-4 dana opet u PRU, pa onda za 3 dana u IRU, znači gori sve. Aj bok.